Ka di Tum Sport Club Kelara ya kenam ladu ha Kelempung ilakai ke balatip kum ke Second Football League Tournament Arjar Arpsan ke bala penlong dekat Southern Border Sports Association Hamadan Balat Southwest Castle District. Hadin balala ban penlimno da ar landot Persya ya kanong temai SC ha kejingikun final ke belalong ha ke katsan dari kuno pra Arjar Arpsan. Ka jingtmu jo ke Southern Border Sports Association ban penlong ya kani Kelempung Yelek kai kalong ban kentiu ya kasap kapong jengki kun samla hapo kathan ranikor hadu lai po ar tali ki kenhun yelek kai na kaleng ki benta jong ka ranikor civil subdivision kilawan bani simbenta ha kani Kelempung yelek kai kadi tum SC kalara ya kanam ladu bat kalayo khuru ya ka kusnam da ka song pisa ka basilak tengka rengkat bat ka trofi kadba kanong thamai SC kabawan baar kalau yora ya ke kusnam ke basanpo hajar tengka rengkat bat ke trofi. Hagani ke sengil penhap perda ya kini Kelempung ilakai laidon langru Emily Katai nuba Pius Marweng kumukongsan ubelongru akjo kapor u President ke Southern Border Sports Association nangta uskatri uba Narayan Tongni lembat kiwei. Đâu em sao? Taxi vào đây, taxi. Gumpa Pilasaki Haus Nambaladep. But mentaru ngila pendap ya kena ke football. Ngila pendap ya ke football. Ngin seperkat pat akiwei ki disiplin. Kiai na kaliakasyon. Benang kentiu susu. Ha kejilakai ha kiwei ki disiplin kaba ki khon samla ki jongi ki don ya kasap ha kejilakai baper kata kadi ka jing perkhat ki jongi kum ka asisyan te claim show ya kapor mar kadang don sa second half ban perkut ya kani ka tournament te kum bangala kren nadu ban mene nadu pasdang ni kerman ba kani ka asisyan ki jongi hapren ki jingi nyanti arsnem kapag nila yanti nila approach syaka MFA khampam ya ka football committee ban penitu atlet lem yangi kum ka action hapo ka MFA dinginam kot nila ya persang nila ikren jiksang ala karpat ya president jongka MFA ban ya don lang mentakasngi ndrei na kadaw pemlakir yung balong benbu atarik hakoi pat sasi ndrei na kaliang kajungi lese kapor ngi bu yang hakoi kamur kala simno kala jurong no kene ketermen yung nginsap khotpat ya pi haka sin kabalai ndangin hak pors dang ngin sa inbat I nangba in sakhi ya kene ka asyan kejungi ke ki jing trekam kejungi ke ka bangila le da kalti kabadai tenga kerpat sa sin biang na kamta baro but ngai ya kene ka khobor but I sim ya kene ki khon samla kejungi khamta me kene ki artli ki team kiba poi sa final baro kita ki player kaba pipidon ya ka sap ka talent kaba ublay ulai na kapta ka jongpi kumbang ala kalen mene ngis ko sarong ba phi ki khon samla ka jungi philai la kai haki jaka bo pher but ngai mensim da kapta ka jongpi panan kam hok ya kane ka sap ka talent kaba pipidon